Kinhon kabana ka Maulai constituency ka tip kung ka Maulai constituency Progressive Forum MCPF hapo ka jingilam jo MDC ba proses di sokme ka arpo trik nai lor kalalit bani kendo ka director ka CNRD ka IR sangma ban pen kan mau ka baidai par ka jing menjur ng sarkar jala ban pen rekam no ka Maulai CNRD block office naka benta ban yo ban chakri ya kipat ba katikatan kani ka kinhon kala ajung mudru pan bu shwa ya ka office hapo Maulai da ka basuwa ya ka yeng kat ba andang yo ya ka office rekam ka bakpura kani ka jiwan ka jungi ka segi mata ka dei ka daw ka ba paka last budget session badep di tanai mas badep nakaliang si minister kalong na declare for house baya ka Maulai konsi na create ko ga block mata ka dei ka sinadi Maulai block dan nakaliang si minister kalong for house na declare yung sinadi block ada keteng jam Maulai headquarter Maulai tingiwan nakaliang ka puar mata kalong ban kalong mengipin ke mau kalong nakaliang jini yung minister bagi director sinadi kalong gawai kalong ban state no kalong ya ban pleno di office yung sinadi block po Maulai di situ kani kalong bani kong nisya kalong ba kabut kani sinadi block na sanction dep na sudong mata kadon ka jing slam ni yang tai dan nakaliang Maulai kondisi progressive forum apa nakaliang jungi kalong ba ngipin nak tajing haji ba Maulai nak takadaw kalong sekolah kadang benta ka jungi kalong ya ban kedua si minister kedua yo senadi minister pada director kalau ban keempat kalong ban state no ya kadang kan state no kalong ya office tiga benta ka balai kalau hangning la mention justru mata kadang ka block kadang Maulai ka block mai justru kalong benta kalong ba kapan mending nu padon kajaka biang dapat dan kena jong ka forum jong ni kerpa kalau ya sarkar kalau temporarily kalau ni pemerintah yang ni blok kalau ba ken trekam syana po hingwai ani ke proses angin mata kalau ba ni ke blok dan kamu operation na rented house tiba ong rented house ni buat kamu stu kalau on ke office ke ba po ngajung betul apa nak kerja mai ke office lagade sinadi lagade ka sport lagade ka soil lagade ka agriculture lagade kanun department do ni kong nisya peso kenamdan ka permanent building kenamdan mata kalong ka permanent land ke bandar yang joki na tadaw ka sa kalong ke hapon simwa